Ya, telepon. Waalaikumsalam. Kembang ya? Oh, tak apa ini keladang ini lagi ya? Kau samsu subuh-subuh lagi jagoan ya nanti ke dengki ya. Tak mengaku lah bisu yang keladang kan? Deh. Tolong nih mengali bandar ngapura deh, bandar Maraya dah. Lah, kopi aduh, ada buat nasi sudah guys. Macam mana? Kalau urusan parut tu, lain juga ngagiana. Roti lah, deh, tanah lah. Asal lama mengali bandar, akan lapeh. Aku dah nak ke bandar ya. Lah. Assalamualaikum. Alah, sekolah perken sol. Ada dah, sekolah berkira payah dah putar. Ang kemarin sana sol. Sabana dah majak udah ke bukit mah. Dan nak nyoba sobok cewek dan dah. Patut ang sasak dan pergi tengah kaya. Nampak sebut cewek ang kira ya. Siapa cewek ang? Tahu dah saya cewek dah. Rancak dah. Itu dah. Mariaton anak Pak Maruhun wah. Bakok itulah cewek ang. Taring kece kan sol. Kok manga-manga doang sabuk kaden lu. Lai tahu ang siapa Mariaton lu. Perhatian bana kaden. Mariaton lu tumbuh pengen anak balaki dan sol. Nak bermain-main je laki-laki baru nah. Lah banyak orang yang kena kicu hari nyo. Dan sampai yang kena kicu hari Mariaton dong. Dia lacuk ang pajinya. Antara takdirnya. Dan balik bakso, nasi goreng. Dah tu penonton lah tancap dah. Tu habisnya pitih yang petang tu. Lumayan banyaknya tapi pitih dan nyo dah. Sebenarnya Mansur, kalau dapet jangan cuma Mariaton doang biar cewek ang lai. Ang yolah patut nak menikah mah. Tapi ang carilah produksi dan tahu jo agama, dan tahu jo etika. Pinyo elok kaden dah. Merancak orang kan ang caliknya, parangin ang calik. Itu terserah lah. Ang nak menjalani mah. Beko kalau kena kicu hang jangan nangis lah, jangan atok lah kaden. Dia dah. Lah sampai lah. Nak beli sepatu. Pelah ni Mariaton lah. Di mana Mariaton tu Saya nanti ni ke Iman Cuy. Iman Cuy dah lagi hidup ha. Dah. Kicu saja ni Mariaton rumah. Lah tiba lah dia makan simpang raya ha. Lapar lah parut dan dia. Mariaton lah sobok-sobok dah. Tu Mariaton lah. Dia aneh. Lalu bau ada orang. Mana Samsul lah 2 jam lah paling. Ni. Aneh. Bagaan Sul. Lipek saya muka pulang sebab Mariaton tu. Batu kecil dah. Nampak dan tadi dah. Mariaton tu jalan jauh orang dah. Selingkuh dah. Kan ada keceng kang. Manga-manga mah nyabuk. Apa lah masalah padusing. Masalah masa depan. Ang sabuk tu kau udah gagah weh. Dia mengeceng kang dek sayang dengan kang Sul. Tak niu adik dia jadi korban deh. Lah tiba ada ketengih baru ang sabuk. Tu mah bisa ada mamben ang lai. Yang kini mau deko ya lah. Kok yo nak mencari bini yang mencari pedusi yang silah carilah kriteria menurut anak sabuk tadi. Dan tahu jo agama, jo etika. Tu nak kan cari. Nak rancak orang nang buru deh. Pelang mak lai. Tunggu sekolah sebentar lu ni, balik minum dah lu. Awih reang.
Deh, ande. Habisnya pitihnya mariatun dong. Mariatun.